थुसी गुनपुनी व सापारु नख पात्रे छनुहे लाका टगुली गुकठ नख हनेगु थैगु खे अन्यउल्टा बोलंगुदु गुनपुनी व सापारु नख श्रावण 27 गते हे लाका टगुदु थटे निगुहे नख छनुहे लाका टगुली आ नेवाते स गुकठ छुनख हनेगु थैगु विषयले गंगु बुधबार नेवा दे दबु ए महानगर कमिटिया गोसाले नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ व बजाचार्य अध्ययन मण्डल या बौद्ध विद्वान तया खलबला जाजो यागुदु जाजोले नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ या प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बजाचार्य पात्रे चया तथे संस्कार्य जाया त व्यवहारिक मजुगुली नेवातेस छसी कथ श्रावण 27 गते शुक्रबार गुनपुनी हना उया कने खुनु 28 गते शनिबार सापारु नख हने मागुली सुझाव ब्यादी गुदु गुनपुनी व सापारुया विषयले अवधारणा नाम सहलह अन्तर्क्रिया जादु सचिपी उपस्थित जतुरंगु जादुया मु गोसा नेवा दे दबु महानगर कामपुर महानगर समिति नापङ गगनौ सरसल्लाह कथ नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ अरे बजाचार्य अध्ययन मण्डल तुमी खण्डे तन्ना गइ भने ख तर खनाको सरकार केना जुन चोपे छिपे सबै थियो गोसा फल खरेउदी त्यागा जुनना अथे छु बौद्ध विद्वान तेस थासा सापारु नख सिपिनिगु लिसे स्वापु दुगुली सिपिनिगु संस्कार्य जायै बले तिथि लिछाके मजुगुली पात्रे निठना तगु कथ हे नख हने मागु थका ख तगुदु नेपाल सम्बन्धकारी मोबाइल एप छनकोलको छ प्ले स्टोर डाउनलोड गरिराखे वो मोबाइल एप या पनि नेपाल सम्बन्धकारी मोबाइल एप या हु चाहिँ डेभलप या उपक्रम है जिन छम मु कथन चाहिँ उके या पनि सशक्तमा सदस्य न था एवं के दके रामा छटकोल पिन्त दिन्छु इना बिया गरिया गर्दा छटकोल पिनिको नखा सभा मिति खाउ धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार छुकुना यामित नखा वो कथा नेपाल सम्बन्ध एप तेमा लगा रासा जितो मेसेन्जर मार्फत छोयाउया 1 घण्टा भित्रै वो एप छटकोल पिन्त खाउ नखा काय क्या